Як ощущення, ти прогрівся трохи? Ну, після вчорашнього вельми тяжковато. Тяжковато? Ну, конечно, контрастные температуры тут у вас у меня повисит, там, минус 20. Там, погреться в лазне, это такая радость просто. Вот он, тут чистые копыты. Yes. Чому будував лазню мобільну? Тому що тяжко отримати дозвол в нашому городі, как поставить, ну, такую настоящую. А мобільну, ось, заїхав, з'їхав, ось, коли озеро поставив, там, типа, їхав у кемпінг десь, ну. Коли б ти, ось, у тебе була можливість попаритися у лазні з чоловіком, який ти, ну, вельми поважаєш, з ким ти би попарився у лазні? У меня с татой, меня тата помер, потому я ее так и не памятаю, але я ее вельми любил лазню. И просто махчима. У меня так само любовь где-то пришла оттуда, что ось такая мужчинская, там, все лазню сходить, там, все это, там, ну, конечно, было бы круто поглядеть. Як он парить. Так вы с ним так не попарились? Не, мне было год и 8 месяцев, конечно. Ну, это было чудовно. А так с некими зорками, не ведаю. Лазня, ну что, идем дыхать. У поломку, мабуть? Попробуй. Давай. Я не веду, як усприйму таку температуру, ну да. Окей, ну, мабуть, пальці тільки. Йоу. Мінус 30, як 2 дні тому було. Мінус 30. За Білорусь! Живе Білорусь! У ночах удалято чистий копита. Да рибу волокла, а я на довари, да я не рану. А я на довари, да я не рану. Толочки кидання п'яю, всім гась. Така ось білоруська бульба, яку нам доставили з Лепільського району. А я на довари, да я не рану. Я приехал до своей жены и атрымал грин-карту. Другі момент – гэта гастролі. Агулам, ну, цікава, Америка цікава, і кожны штат, і кожныя людзі сапраўды вельмі адрозніваюцца. Американизируются белорусы. Люди больше становятся разняволенные, больше свободные в своих рухах, у своих неких поводинах. Не, все новое, зусім новый континент, это просто прилететь на другую планету. С детства, с юнацтва, когда мы там все глядели американские фильмы, и ввогуле вся культура музычная и так далее. Тому, когда ты приезжаешь и это бачишь вживую, у тебя такое адчуванне, ты в кино некое приехал. До речі, вот это эротичный фольклор. Вот толкачик, и это белорусы наши жартовали. Я был в Варшаве апошнія паўгады, а можа і больш. Стварыўся аркестр, стварылася арт-рэзідэнцыя для беларускіх творцаў. Переехала шмат моих сяброў і такое культурніцкае асяроддзе, з якім мы весь час камунікуем. І будучи в США, я зараз все роўна з імі падтрымліваю сувязь. Я далей працягваю весці свои проекты, координаваць проектами. Таму я так напалову толькі переехал в США. І вельмі актыўнае жыццё было в Варшаве. Я займался оркестром, то есть у нас есть оркестр белорусский в Варшаве, и концерты отбываются, и выступы, и арт-резиденция для творцев. Есть теперь в Варшаве такой дом, куда приезжают белорусы, творчие белорусы, деятели культуры, и у нас каждый раз некий проект. Была первая резиденция у нас была театральная, вот зараз музычная скончилась, и вынікам этой резиденции люди створили новый музычный твор. То есть наступная резиденция будет театральная зноў, где запрашаюцца розныя для ўдзелу люди, звязаныя з тэатрам, потым літаратурная. Наша задача, каб беларуская культура яна існавала. Важна ствараць штосьці новае. Кожны раз ствараць штосьці новае, і час ідзе. То есть мы рушым далей, нам трэба гэта падтрымліваць, каб гэта вось крыніца просто біла.
В будь-якому разі, в будь-якій країні, коли ти приїжджаєш, то треба вчити мову того краю, куди ти приїжджаєш. Но це повинно йти від розуміння, хто ти є. І часом ті люди, які переходять на білоруську мову, у них зміняється навіть свідомість. Як тільки чоловік хоч прочитає хоч одну білоруську книгу, як тільки він заспіває хоч одну-дві білоруських пісні, як тільки він почне спробувати розмовляти по-білоруську, ми переходим у фазу сувязі со своими коренями, фазу сувязі з своїми предками. Всім тим людям, які хочуть почати по-білоруську розмовляти, треба яким чином знаходити практику. Вельми шмат в еміграції, що з ким порозмовляти. Да? І з'являється шмат цікавих онлайн-пляцовок. Наприклад, от з'явилася суперська ініціатива «Вольна мова», де можна знайти собі на різну тему білоруса там, з будь-якої країни і не цікавився білоруським нічим. Ну, мені вельми подобалося, як вчити армянський дудук, наприклад, як увогуле. Тобто, я зараз лічу, свого не ведаєш, ти не розумієш і починаєш шукати щось інше. Ну, перша моя така вандровка була на Полесье, це Заходнє Полесье. Уражені від людей, уражені від мови, уражені від пісень, які не співають. Тобто, це не передається про записи. Тобто, це треба хоч одної потрапити туди. Ну, агулом клёцки лечились, ну, это такая уже непростая страва. То есть у нас не скажу, что на Аршанщине это было вельми распаўсюджана. Например, в адрозненне ад радзімы Рыгора Барадуліна, где гэта просто нават верш написал. И гэта сапраўды як сакральная страва. На свята, на каляды, то есть клёцки и с душами, вот чему сакрально. И вот то, что внутри клёцок, это душа. А вот что в это тело, это вельми сакрально и цікаво, и там это основная страва. У маёй вёсцы вот самое распаўсюджанае, это вот просто посмажить мяско там с блинами. Это такое тлустое все, там сидит такая на пательне, там насмажить сало с мясом. И я малый такой все, не, мне только мяско, я не хочу этого сала. Можно еще зробить из этого маску козы. С папье-маше и с крахмалу. Для меня было открытие белорусская музыка. До этого некий момент я был расчарован, что вот это все и есть. Академичная музыка это вот такое. Прийти на репетицию, поспевать, распеться, ну и спеть там добро, заспевать на испытах и все. А тут целое копаться и копаться, сколько всего цікавого можно знайти в музыке. Сколько покинули для нас композиторы информации, какую можно разгадывать просто годами. Хочу, вот в Миннеаполисе был центр культуры тут, чтобы отбывались импрезы, был целая афиша подей. Сегодня у нас такие гости, завтра у нас такие гости. Ну, хоть раз на тыдень некие классные ивенты. Приехал с колядами, меня тут примушают готовить. Все, закидываю. Ой, боюсь, ой, не досолил. Ну не бачно ж, я думаю, шкарпетки бачиш. Нет? Это шкарпетки. Мое самое любимое слово перники. Все. 1, 2, 3.
Сяржук, не магу не запытаць вас пра падзеі ў Беларусі, дзе вы былі ў жніўні, што рабілі? Агулам вельмі шмат ужо всяго сказана, і я думаю, лепшыя словы зараз будуць не пераказваць падзеі, якія былі, а менавіта што мы будзем рабіць далей, асабліва тыя людзі, якія зараз не на тэрыторыі Беларусі, і як мы можам падтрымаць тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў турмах. Не забываць, мы святкуем там каляды, так, але мы ведаем, што ёсць сем'і, якія не могуць нармальна, спакойна святкаваць каляды, калі іх там муж'я, жоны знаходзяцца ў турмах. І дзеці, якія чакаюць сваіх бацькоў. Канешне, складана в такім стане існаваць все там цэлымі днямі, месяцамі. Але вот наша салідарнасць, якая была, ёсць і будзе, сапраўды, яна вельмі важна. Мы павінны падтрымліваць сем'і тых, хто сядзіць, мы павінны падтрымліваць тых, хто знаходзіцца за кратамі. А іх можна толькі падтрымаць паштоўкамі, лістамі. Это важна вельмі. І, канешне, ёсць грашовыя пераводы. Можна пераводзіць на рахунак тых, у каго яшчэ не было суду, хто знаходзіцца там у изолятарах, на турмах, і на них рахунак можна переводзіць праз пошту, праз інтэрнэт, нават можна переводзіць ім на рахунак нейкія грошы, з якія не могуць штосьці сабе там набыць. Год быў вельмі моцны, і тут не толькі жнівень, тут і вся восень, і яшчэ частка зімы, вот сколькі я быў у Беларусі, і зроблена вельмі шмат. На жаль, я не все магу распавесці, што было зроблена, але гэта быў в першую чаргу актыўны час абуджэння беларусаў. І кожны дзень быў багаты на падзеі. Это не толькі, напрыклад, недзельныя маршы, акцыі, але гэта і выступы, гэта і дваровыя выступы, гэта актыўнасць дваровая, калі там людзі спявалі і проста удзельнічалі ў нейкім руху. Такі самы яскравы час, самы час такой моцнай салідарнасці, некай падтрымкі адзін аднога, і час, калі людзі зразумелі сваю моц, калі людзі зразумелі, хто яны ёсць, яны беларусы, яны падтрымлівалі адзін аднаго. Я все роўна адчуваю, што беларускі народ і нацыю ахоўвае, нейкі анёл ахоўвае, в прынцыпе, увесь наш род беларускі. Столькі невыпадкова было страчана і жыццяў, і гістарычна сколькі людзей змагалася, каб наша нацыя існавала. Мне падаецца, зараз такі час, што людзі зноў зразумелі памылкі мінулага, зноў адчулі сябе нацыі. Многія не до конца разумеюць, што гісторыя паўтаряецца. Мы не перажылі яшчэ, на жаль, то бок Украіна, Літва, там краіны, якія уходзілі, былі в Савецкім Саюзе, канешне, не праз пэўны час праходзіць гэты этап. Канешне, там з боку Расіі пачынаецца: о, яны знішчаюць помнікі, яны там всех наших там, і пачынаюць ціснуць вялікай айчыннай вайной там на жаласць некую. Не. То есть мы нацыя, у нас свая гісторыя, у нас свой этап, і мы павінны гэтым самі разабрацца. Як вы бачыце план дальнейшы? Што нам рабіць? Нам трэба працягваць займацца тым, чым мы займаліся. Людзі культуры займаюцца культурай, палітыкамі і так далей. Але гэта яшчэ рабіць яшчэ больш. І трэба рабіць больш праграм, звязаных з адукацыяй. Мы захоўваем сваю культуру, напрыклад, в эміграцыі, мы робім там файныя івенты, мы выдаем, там з'яўляецца шмат інтэрнэт розных контентаў. Але і мы павінны думаць пра тых, хто зараз у Беларусі, в першую чаргу. І мы павінны паўплываць на сітуацыю там. Там сапраўды і па сённяшні дзень шмат людзей не задаюцца пытаннем, ці не ведаюць, а чаму все так адбылося. І людзей трэба адукоўваць, людзям трэба даносіць гэту інфармацыю, асабліва в той час, калі все незалежнае у нас закрылі. У нас атрымаць нейкую правдзівую інфармацыю, это вельмі складана для тых, хто не карыстаецца інтэрнэтам. Хто ваш прэзідэнт? Туруру, правакацыйнае пытанне. Я адкажу так, калі адбудуцца новыя выбары, яны проста павінны адбыцца
Вось тады я буду выбіраць прэзідэнта. Я лічу, тыя людзі, якія сапраўды пасля жніўня і перад жніўнем штосьці рабілі для Беларусі, для яе зменаў, ну, такім людзям, канешне, павага і яны, асабліва тым, хто працягваюць штосьці рабіць. Вы вернетеся на Радзіму? Так я не з'язджаў нікуды. Я гастралю, ну, в целом, наконт таксама этих пытанняў, новы прэзідэнт, хто мой прэзідэнт, я лічу, што это не адзін чалавек. То есть нам трэба, па-першае, пазбавіцца вось гэтага царствавання, так, што ёсць нейкія, таму што прысыдзе адзін, людзі будуць зноў чакаць нейкага цара, які будзе за них все вырашаць. Не, людзі павінны зразумець, што яны вырашаюць шмат усяго. І дэмакратычныя змены, яны вельмі важны. І калі будуць такія змены в Беларусі, канешне, трэба змяніць стаўленне да гэтага, што не кіруе, не вырашае за ўсё адзін нейкі дзядзька. І, дарэчы, я за то, што прэзідэнтам была жанчына. Дзякую за ўсё, што вы робіце для нашай культуры. Дзякую, што вы размаўляеце на беларускай мове ў сучасны час. Дзякую, што вы дзеліцеся інфармацыяй, робіце каляды. Дзякую, прыемна было. Добрый вечер, добрым людям! Мы люди непростые, идем с далекого краю, по самого раю. Чи можно вас поколедовать? Да! Можем выйти, утоплюся. Коліда, коліда. Коліда, коліда. Коліда, коліда. Со святами. Сябры, я спадзяюся, вам спадабалася наша лазня і клёцкі. Ось, так што чакаем ад вас падабаек і дасылайце нам свае рэцэпты беларускіх страў і таксама гасцей, наступных гасцей, якіх бы вы пажадалі бачыць у нас у Міннесоце, у нашай лазні.